Po še eni visoki zmagi nad Kranjskim Triglavom je z menoj v Kranjskem športnem centru tudi strelec 3 naših današnjih zadetkov, Dario Vizinger. Dario, zmaga spet proti nič, kako je bila videti iz tvojega zornega kota? Je visoka pobjeda, ali mislim da nije to mjerilo jer bila je teška utakmica, nije bilo lako probiti Triglav. Mislim da kad smo mi zabili taj gol, prvi i drugi gol, oni su se morali otvoriti ako su mislili nešto više napraviti, a mi smo iskoristili onda njihov veliki i visoki pressing i iskoristili smo njihove rupe u obrani. Več kot očitno je, oziroma vse tako izgleda, da nam Triglav leži. To tako izgleda po rezultatu, ali mislim da se ne treba s tim zamarati, mislim da trebamo ići utakmicu po utakmicu. Dokazali smo da smo dobra ekipa, dokazali smo da možemo i sad to treba ponavljati iz utakmice u utakmicu. Z doseženim 18. golom si prihitev na vrhu najboljših strelcev tudi Anteja Vukušića. Za in pa pred Darijem Vizingerjem so lepi dnevi. Drago mi je radi tih mojih golova, radi toga što pomažu ekipi, ali iskreno ne zamaram se previše golovima. Najbitnije je da ekipa dobro igra, mislim da igramo jako dobro kao ekipa i sam tak trebamo nastaviti i treba ići samo tim putem dalje. Z novimi 3 doseženimi zadetki si se na večni klubski lestvici najboljših strelcev pospel na 8. mesto. Ko sva pred dnevi govorila, si za najljubši zadetek pravzaprav izbral hat-trick proti Triglavu. Tu je novi, sedaj te bom postavil še pred težji izziv. Kateri je sedaj najljubši? Ne znam, iskreno, stvarno se ne zamaram golovima, ali evo ti hat-trickovi ja mislim da su nešto posebno, ne radi toga što su 3 gola, nego ne znam, posebni su jednostavno i sam treba dalje ići tako, ko što smo danas igrali, odigrati najbolje što znamo, ići utakmicu po utakmicu i to je to. Smo tik pod vrhom prve lige Telekom Slovenije, na drugem mestu pred nami je samo Ljubljanska Olimpija. Je, stvarno lijepo za vidjeti, samo sad to treba dalje dokazivati, treba se dalje dokazivati, ići iz utakmice u utakmicu i to potvrđivati to drugo mjesto i nadamo se da ćemo što duže biti na tom drugom mjestu. Dario, čestitke za tvoj drugi hat-trick u profesionalni karijeri, za zmago in pa srečno po domu. Hvala.